Da go torno ma con una Sayın Müdürümüz, değerli öğretmenlerimiz, sevgili velilerimiz ve misafirlerimiz, Yahya Kemal Korestrug'a 2015 yılı mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Нашето училище има квалитетно образование на учениците. Но исто така, тук учиме се сакаме, се почитуваме
Учиме дека толеранцијата и чувството на мир во нашите животи секогаш треба да бидат наши мотивации. Dashuria, toleranca dhe suksesi janë ideali I shkollës sonë. Ajo na ofron një arsye cilësore. Veç asaj na mëson të duam të tolerojmë me ndjenjen e paqes. Dhe kjo ka mbetur si një këshill udhëzuese. Sevgi, hoşgörü ve başarı. Yahya Kemal Kolejlerinin idealidir. Okulumuz biz öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunmakla kalmayıp bizlere sevgi, hoşgörü ve barış duygularını öğretmiş ve bu duyguların her zaman hayatımızda bir rehber olması gerektiğini öğütlemiştir. Четири години живот, исполнен со успех, дојде време да го напуштиме нашето гнездо. Пред се, сакаме да им се заблагодариме на сите кои беа вклучени во подготовката на оваа прекрасна средина за учење. А воедно и на нашите родители кои ни испратија да учиме во училиште. Pas 4 vitesh të sukses, erdhi koha që të lëmë fëlen e grotë. Duke përfshirë didaktë tonë, të cilët për të ndarë ndjetë të tyre që ishin buda i diturisë sonë, po ashtu edhe prindrit, të cilët me dashuri dhe ngrohtësinë e tyre na drejtuan drejt rrugës së diturisë, ne na mbetet që me respekt t'ju themi faleminderit për gjithçka. Başarılarla dolu 4 yılın ardından bir yaşam merkezi olan Yahya Kemal Koleji'nden bu sıcak yılın yuvasından ayrılma zamanı geldi. Öncelikle bu güzel eğitim ortamının hazırlamasında emeği geçen büyüklerimize, iyi bir eğitim almamız için maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan öğretmenlerimize, bizi bu okula gönderen ailelerimize teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Yahya Kemal Koleji Müdürü Sayın İsmail Erdil Bey'i sahneye davet ediyoruz. Saygıdeğer misafirler, sayın veliler ve sevgili mezunlarımız. Okulumuz 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet törenini onurlandırmanız nedeniyle şahsım, öğretmenlerim ve öğrencilerim adına hoş geldiniz diyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yıllarında verdiğimiz mezunlarımız dünyanın dört bir yanında üniversitelerine ve üniversitelerini tamamlayanlar da iş hayatlarına devam etmektedirler. Bu yılda Yahya Kemal Koleji olarak 10. dönem mezunlarıyla birlikte nitelikli insan gücüne 59 gencimizi daha katmanın gururunu yaşıyoruz. Değerli velilerimiz, emanet olarak aldığımız değerli evlatlarınızı bir ebeveyn olarak bütün idarecilerim, öğretmenlerim ve personelim ile hizmet ederek onların kendinden emin, hedefleri için cesaretle hareket eden, bilgili, görgülü, yaşamı ve yaşatmayı görebilen sevgi dolu bireyler olarak sizlere büyük bir mutluluk ve heyecan içerisinde tekrar takdim ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, sevgili öğretmenlerimiz, okulumuza ayak bastıkları günden beri bir inci gibi işlediğiniz sevgili öğrencilerimizi sadece teknik bilgileri öğretmekle kalmadınız, aynı zamanda bir birey olarak sorumlu, bir ekibin parçası olarak paylaşmayı ve dayanışmayı, bir kolej mezunu olarak da topluma karşı görevlerini öğrettiniz ve onlar için yaşamları boyu örnek olacakları bir model oldunuz. Hepinize katkılarınız için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ve siz sevgili öğrencilerimiz, sevgili mezunlarımız, tekrar mezuniyetinizi kutluyor. Bundan sonraki yaşamınızda sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutluluk içinde olmanızı diliyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
kyçe pambarim. Përballuam fillimin në shtëprenke, prenke dhe lumëkërinë në çdo qasti. Duke përballuar vështirësitë e kësaj periudhe, ata sot ndodhen këtu, sepse meritojnë të ngjiten në skenë. Ftojmë 12-ën A për të marrë diplomat e tyre dhe njëkohësisht mentorën e klasës zonjën Hatice Erdin për të shpërndarë ato.
études dit travail, qui dit taf te dit études, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, qui dit assis dans la mer, qui dit amour dit gosse, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit veille car les problèmes en viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, qui dit famille dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sur de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, 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 enfin tu t'en sors quand il n'y en a plus rien encore. Ça c'est les problèmes aussi, ça rend les tripes, ça te arrête, et que tu ris, ça s'arrête, mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, résiste, alors on chante. Alors on chante. Seulement quand c'est fini, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse. Dojmë skenë mentoren e 12 të sa, zonjën Hatice Edi për të shpërndarë diplomat. Bahar Agic. Riripa Bojku. Burhan İlyazov. Amir İsakovski. Avishka Islamovska. Zafer İsmaili. Elisa Kava. Nastasia Kralevska. Vladimir Fizulov. Almir Shkriyev. I falenderoj të gjithë. Kolegji Ahlet Kemal është një urë që lidh të gjitha kulturat. Tani ftojmë në skenë nxënësën tonë Sara Petres ka të këndojë një këngë në gjuhën maqedone.
олимпиади. Я повикуваме Сорая Рашиди да им ги додели дипломите. Саня Самонович. Първо место регионален надпревар по математика. Първо место републички надпревар по математика. Златен медал математичка олимпиада. Повалница на Европска математичка женска олимпиада в Белорусия. Бронзен медал Европски математички клуб в Хърватска. Повалница Балканска олимпиада по математика в Гърция. Член на математички интернационален тим в Тайланд. Трето место регионален надпревар по информатика. И бронзен медал Републичка олимпиада по информатика. Никола Грунчевски. Трето место. Трето место регионален надпревар по математика. Второ место Републички надпревар по математика. Сребрен медал математичка олимпиада. Бронзен медал Балканска олимпиада по математика в Гърция. Член на математички интернационален тим в Тайланд. Трето место регионален надпревар по информатика. Повалница Републички надпревар по информатика. София Димовска. Повалница регионален надпревар по физика. Второ место Републички надпревар по физика. Член на интернационален тим по физика в Индия. Давид Георгиевски. Сребрен медал на Интернационална олимпиада по философия в Естония. Имран Селимовска. Трето место надпревар по екология в Истанбул. Севди Талер. Трето место надпревар по екология в Истанбул. Любче Милошевски. Трето место регионален надпревар по математика. Повалница Републички надпревар математика. Повалница регионален надпревар информатика. Повалница Републички надпревар информатика. Мартин Попевски. Първо место регионален надпревар по математика. Трето место Републички надпревар по математика. Повалница математичка олимпиада. Мария Милошевска. Първо место регионален надпревар математика. Повалница Републички надпревар математика. Петър Христовски. Трето место регионален надпревар математика. Повалница Републички надпревар математика. Филип Сиров. Трето место регионален надпревар математика. Трето место регионален надпревар. Кристиан Вичовски. Трето место регионален надпревар по математика. Повалница Републички надпревар по математика. Антония Маркович. Повалница регионален надпревар по математика. Георги Ристевски. Повалница регионален надпревар по физика. Повалница Републички надпревар по македонски. Душан Плушковски. Повалница регионален надпревар физика. Леона Велковска. Повалница регионален надпревар физика. Никола Стойковски. Трето место регионален надпревар по информатика. Бронзен медал Републички надпревар по информатика. Божидар Дейковски. Първо место. Първо место регионален надпревар по география. Блажена Бреновска. Второ место регионален надпревар география. Емил Фекджиевска. Първо место регионален надпревар македонски. Първо место Републички надпревар македонски. Тамара Карчевска. Второ место регионален надпревар македонски. Повалница Републички надпревар македонски. Исидора Миладинова. Второ место Републички надпревар македонски. Мурат Махир Озум. Първо место общински надпревар по математика. Трето место регионален надпревар по математика. Алейна Башири. Трето место общински надпревар математика. Бетул Ердил. Първо место македонски надпревар в Скопия. Елхана Байрамовска. Второ место македонски надпревар в Скопия. Елха Мусаини. Трето
misli da nosa napътуване. А по връчанието от дългото пътуване ни останва самославката на себе в паралицата. Ученичката Даника Клейня изпее албанска песна по придружба на Мартин Спировски и Теодор Мургоски. Sabret genç dostum, sabret. Damlaya damlaya göl olur. Ve aynı noktaya düşen damlacıklar mermeri bile derler. Onlar sabrettiler ve başardılar. Ve diplomalarını almayı hak ettiler. 12. sınıfına diplomalarını vermek üzere Sayın Murat Baran Bey'i sahneye davet ediyoruz.
Bionda Beruli. Necmiye Doko. Cengiz Domazet. Serdar İdris. Vangel Krystinovski. Nike Staloga. Soner Lusho. Aysel Maksut. Sergey Vladimov. Martina Vitebska. Emrah Mustafa. Elvira Pervisi. Nikola Sikulowski. Yelma Taneshi. Elvedina Hüseyni. Nazan Vazilevska. Ardela Feyzulovska. Agyola Ferro. Teşekkürler. Sevgi ne demekti? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi vefaydı, sevgi emekti. Ne mutlu sevgisine vefa gösterenlere. Arkadaşımız Ayhan şimdi sizlere Türkçe şarkısını seslendirecek. Alkışlarınızla.
peşinde az koşmadım ki. Ele güne rezil oldum az çenele sarf etmedim ki. Hak edeni görür Allah peşinde az koşmadım ki. Ele güne rezil oldum az çenele sarf etmedim ki. Hak edeni görür Allah mutluluk yakın yarından yakın. Kandırdım nazlı yâri sonunda çılgın sözlerine. Kandırdım sonunda güzel gözlümü oyunlarla. Kandırdım nazlı yâri sonunda çılgın sözlerine. Kandırdım sonunda güzel gözlümü oyunlarla. Sevgiye çeyrek var. Teşekkürler. Никой не е изкачил скалата на успехот со рацете во джеп. Истото може да се каже за учениците од 12-ца кои ги покануваме заедно со класниот раководител Мегмет Өзен да им ги додели дипломите. Димитар Аджиевски. Димитар Аджиевски. Валдин Ала. Божидар Дейковски. Филиз Доманзер. Давид Георгиевски. Весна Исреки. Корина Карамети. Ebu Bekir Korcabay. Ana Manipilovska. Цветан Матовский. Эрсан Насуфи. Блажена Огненовска. Иван Петревска. Николай
Човекот треба да се наградува, да си ги покаже своите способности. Вредниот човек лесно се препознава. Му видивме професорот, голем човек е станал. Го повикуваме ученикот кој го одржа ветениот збор и стана првенец на генерацијата. Го повикуваме Никола Грунчевски да одржи говор. Почитувани гости, почитувани професори, драги родители и приятели. Голема чест и задоволство е да се стои на ова место пред сите вас. Нема да дожам, ќе бидам краток, бидејќи како што повеќе да знаете, подобро имам со проеви, како се зборови. Поминаа цели 4 години откако прв пат се запознав со ово училиште, откако прв пат ги запознав сите овие луѓе кои во момент остават за мене. Велам луѓе, затоа што ово училиште не направи луѓе. Може би не сите ги научивме математичките теореми или хемиските реакции, но сите ние овде заедно пораснавме и научивме како да се почитуваме и сакаме. Ние овде живеевме како браќа и сестри. Понекогаш и се канавме, но на крајот секогаш си подававме рака и бевме тука еден за друг. Исто како што и секогаш тука за нас беа професорите, да не подсетуваат и да не забораваме кои сме, да не сакаат и да ни простуваат и покрај сите наши грешки и глупости. Вие сте елитата на Македонија, ни велеа. Ние се смеевме на такви реченици. Мислевме дека се кажани само за да не бодрат, но дури сега сваќам дека тие биле искрени. Мило ми е што сум дел од оваа генерација. Мило ми е што ги познам сите овие матуранти, затоа што знам дека кога за 10 години ќе сретнам некој од нив и со гордост ќе можам да кажам: го гледаш филм успешен човек, со него учев средно. Сите патишта, сега патиштата ќе не раздадат, секој на друг крај од светот, па кој знае кога повторно ќе се видиме. Но јас знам дека кога ќе се видиме, заедно ќе можеме да постигнеме многу во овој свет. Најпрво сакам да им се заблагодарам на моите родители и на мојот брат, кои пожртвувано беа поканени сите овие години. Без нив немаше да ги постигнем сите овие успеси. Особено ми беше важна нивната подршка во моментите кога ќе доживеев и некој пораз. Сега сакам да им заблагодарам на сите професори. Нема да ги именувам поединечно, затоа што од сите нив научив по нешто. Понекогаш сум се лутал на нивните одлуки или сум се однесувал несоодветно, но во нивните срца секогаш имало место за сите нас подеднакви. Посебно благодарности до математичкиот оддел на Јахја Кемал, до сите професори ангажирани во него што ми овозможија да го постигнам својот успех и да ги остварам своите соништа. Сега неколку зборови на англиски. I'd like to thank all the professors that spent their time in shaping a man out of me, for all the things that they taught me, for all their work and patience. Special thanks to the mathematics department of Yahya Kemal and everyone involved in it for helping me achieve my success. Thank you. Генерацијо, дојдовме на крајот, но тоа е само еден нов почеток на нешто многу поголемо. Сите вие веќе имате посебно место во моето срце. Посакувам среќата и успехот да ве водат на вашите патишта. До следното видење. Сега
Arsimi është një proces jetësor që nuk ka fund. Sot përfundon një pjesë e tij e nesër hapet një rrugë e re. Prandaj, për të ndjerë emocionet e këtyre 4 viteve, dëgjoni Silën për herë të fundit. Eğitim bir ömür boyu devam eden bir süreçtir. Sonu yoktur. Bugün burada sadece lise eğitimimiz son buluyor ve son zilde çalmak